Kasans, mayong adlaw. Aniya na usab kining inyong suki sa kahanginan. Sano Republic. Ug karong adlaw mga kasans atong pagasaw-an na usab ang balak nga naguluhan. Gugma. Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon puti ka nga ikaw ray makatilaw. Uso pa ba karon ang panultihon? Bahalag saging basta labing? Bahalag buwad basta si Mrs. kanunay ang gatuwad? Mag-unsa mang kaglitson pero sa kama di ka pansinon. Bahalag mais basta ang ngisi tamis. Mag-unsa magagumay pero magsigi mog away. Bahalag na kaon og dukot basta ang pamuyo dili gubot. Kaysa ang gikaon bag-ong nilungag unya ang bana og asawa puro na pud pangag. Bahalag magsudan o ginamos basta ang gugma timus. Mag-unsa magag-adobo pero pirming galagubo. Bahalag kada adlaw kamunggay pero pirming nagkahinigugmaay. Mag-unsa man kag kalderita pero imong asawa sige ra kag sigaan og mata. Bahalag asin basta walay mabitin. Kaysa daghag sudan unya pirti ra daing dalia mahuman. Unta mga kasans niining panultihon kita mutuo. Aron ugma damlag ubay-ubay puntang mga pasmo.
sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.